Hii podium hapa ya mwisho ndiraigagiriria William Ruto muharu miaka iri ahanite be ya kanitha ndamugiriria basari yanyu ya university akihingiriria ya last year ndimuonire mutionire tondu ndiratumagirwo milioni 2 milioni 3 tondu ndirahura thirikari nenie ndaiguire ruo kana inyue reke twaraniria andu akwa koguo nindagathania rwa siasa njuru enye muigwa ruo riria misbehave ge siasa misbehave ge siasa nyinyi ndio mnaumia. Ni ukweli si ukweli? Yeah. Tare ule ndahoria thirikari mami basari ya university na college yanyu ikihingiririo riu nindirarithia ruthiomi rwega ikuo kana ndirikuo jaria wega kana ndure jaria wega. Sasa William araharite tabe ya kanitha miaka iri araruta itagoti riu ndamwira miaka iri araturenga kirabu gikabu giake kiranjia kuikiha riu ni arendia Safaricom na ni arendia Kenya Pipeline ona ingithie hore munduru bunge ndingigarura horo ucio tondu na majority MPs. If you can't beat them, William Mubia ile gukorwo nacio kuma mweri wa 5 ikura ta mbura riu gathoni ahiurie ngoci atige William uriri atonga ni mutumia uri gutigara muthuri wake uriri mendia ng'ombe. Niambieni ukweli watu wangu, no tigara muthuri we uriri endia ng'ombe. Atumia ni nywe ndiroria na hindi ya gwetia kirinda kiria utari wagurirwo kana ni kahinda ga kuhiuria ngoci githe ti kahinda ga gwetia kirinda riu tondu ni arendia Safaricom na riu ukona mbia mbae miri ni arendia Kenya Pipeline na ndiu niki gigia kwendia ona ndarega no eguthie na mbere toguo ekire na finance bill githe ti kabona nikio hengethie kuu ngitahie ndimurehere 2027 ni mukanjira uria tukebanga. Nemuranyita oru anyu mutinyitaga nemuranyita watu wangu nyinyi lazima muwe wajanja etadorai mutumia muthomu toyo wena digiri 3 ni mundu wa kuhiuria ngoci ni andu a siasa riu murendaga nie ndihete baba ndihete o riri gikabu kianjia kugia kabesa no menye Kenya Pipeline arendia no mbia cianyu, Safaricom no mbia cianyu, ndihete anjie gwakira Gladys Wanga nyumba kuria Homabay na matia muthurite nite nitwa muthurite. Mimi nitakuwa ndani katika hiyo serikali ya William Ruto, nichote nilete nitakaa hapo mpaka pesa yote tuchote tulete. Wangapi wanataka niende nikachote ni moyo rodha mayagai ni moko rodha we akai ndemo ha thiri ungikorwo we muruto wa university na ni ugwaga mathabu mundu ndanyira mwarimu wa mathabu unginyira mwarimu wa mathabu na ni ugwaga ndwatange mana mundu ni ikagia gasimai. Mimi nataka muniruhusu for the remaining 1 year and 6 months nikae pale wakichota na chota, wakiweka rami kwao naweka, wakimaliza maji nimalize, nikiweka stima kwao waweke kwangu ni moya rodha. Alafu 2027 ni mayanga hii negoka agoka na kiondo oko ndrenda kiondo giakwo gaikara kurai na negoka na kanua oko ndrenda kuigwa kanua gakwo gaikara kurai na negoka tusire na inywe munjirira murenda nani no ndo igatiriri ukundiroi ni mwahe rutha riu barabara ya kuria Kamondo ngemwa kumirira Githiga ndirenda guikara gikabu-ini kia Ruto ndahie mbia njoke njikire rami. Barabara ya Matogota kwambata Githiga nguikara hau ndahie njoke njikire rami. Ni mwahe rutha
mitahato guthie gathirimo kumirira haria barabara ya guthie Githunguri ngoikara hau ndahia bia njikire rami. Mimi nataka kuchota kwa sababu pesa iko sasa. Mungithi gwake Mani wa Icũng'wa uria njetaga Kimanongo no ni ndirahonokire mayanga. Honokete kana ngwe kana honoke reke ihonoke nigetha ngathie guchomera katiguo. Mungithi gwake Mani wa Icũng'wa ni mukumenya uria ndiroiga. Akite bara akaikiria nginya mifuteti ya kanitha, mifuteti ya mathukuru, riu arare andu akuria Kidiba makomathengie ngiri ciao cia mahiga amekirira rami. Na igoti riu tiri andu age kuyu ni riria murengagwo. Inye murarengwo gugakwo kuu. Ati tondu guku ni twarakarire wa Mucomba ni arakarire. Mimi sasa nimeokoka katika jina la Yesu, haleluya. Nitakaa kama nimeokoka katika jina la Yesu, haleluya. Wangapi wanataka niokoke? Asante sana. Leo ndirathiete kumagara tondu kai ugacanga cangi kaiga gatiga kwa gwika atia. Ni kurathinjirwo itari kuo. Ni kurathinjirwo itari kuo andu a Githunguri. Barabara ya Muthaiga Kiambu Road iratuika ni guthondekwo dual carriage. Na handu ikinyio gwitoge ikino irakinyio Dumberi. Tondu gathoni wanyu ni ambire guthie gucanga canga. No Bible yuga mwana uria worete acoka ni athinjirwo. Ndenda mundu mereu. Thienjere William athinjire. Imukwenda athinjire. Barabara araigite gukinyia Dumberi. Munditikirie na mu support. Tuthie ndinyihie Simairo njikire Yero ikinyo ikino ona ngihota ikinyo magomano ma Githunguri town. Ni mukwenda njike uguo? Ni mukunyitirira? Tathikiririai. Bara ngekinyo magomano ma Githunguri town. Ikinyo hau mundu wothe wi mugunda Githunguri ni wagia value. Mundu wothe wi Gatiri, mundu wothe wi tunyumba twa gukomborithia, tunyumba twaku ni twagia value. Gathoni niwe kihingo kia maendeleo manyu, ahinge muthine, ahingure mugacire. Uria mukunjira niguo ngwika. No nie njuite itua nekaba ngaga guteithika ringi. Nie nditamwike Gathoni wanyu angikora mwena uria riri na maguta katiguo ii. Ndarikia siasa ciakwa ndirenda riu tuheane basari. Rehe iceki nigetha bangi andu aya. Na tondu ni njui ni munyendete na ni munjathikagira. Ni mukunjathikira muthi? Ndamubanga ni mukunjigua? Very good. Na twikage na ihenya tugakame. Na tutikoirirwo. Rehe iceki haha munjire ya murenda. Ako wapi Madam Roda leo? Sijamuona. Kai iceki si ndungu ati umuthi. Urenda atia? Ndetanira andu aria mathomithagiria thukuru ino magoka. Basa amathukuru maria me guku manene. We wacha kufanya makelele usikize. Basa wa mathukuru maria manene me guku ta Gacoire Girls. Basa wa Githiga High School. Basa wa Old Mugoiri Girls. Me guku. Basa akaboi me guku. Kaboi basa. Oh, okay. Mabasa aria mothe me gukite ni ndu wa mathukuru maria manene me Githunguri, karibieni hapa tuwapatie check, mpatie wazazi wenyu acknowledgement hapa, alafu mzazi aende nyumbani akijua mtoto wako hapo kwa list. Ni waigua? Wainuka utoe mwana waku kana list-ini. Usoka guthi kwirwo rugano. Kwa hivyo usikize vizuri. Kujeni. Basa amathukuru magoko Kaboi, Gathirimo, Komothai Girls, Gathiroine, Komothai Boys. John hapa kwanza niwapatie priority.
msoti wazazi wangu, muende nyumbani. Can you sort out? How are you, Basas? Uko sawa? Kwa hivyo nataka msotiwe kwa hii meza moja. We, huyu ni wa shule gani? JG Kieraine, sikiza vizuri na uone basa wako hapa. Nigetha tomune geraseki, muthina ke handu gakona ine, utikirwo mwana wako utikire no confirm. Tafadhali. JG Kieraine, Gathirimo Girls, Gethima Secondary, Komuthai Boys, Kaboi Girls, Gethiga High. Nani mwingine basa ako hapa? Basas, ishi ni iliko. JG Kieraine, cheki yenyu ya 160,000. Kaboi Girls, cheki yenyu ya 655,000. Na ugoje kuna ingine, nyumu ina hakuwe milioni igiri. Mukua Secondary School 100,000. Awako. No uroka haa kunyita ili itarikuwa. St. Joseph High School. Shika hii ya Mukua. St. Joseph. St. Joseph, cheki ya 655,000. Komuthai Boys High School 135,000. Basa musiende kwanza mpaka nimalize, usikue na cheki mbili. Komuthai Girls. Komuthai Girls 215,000. Wewe ni wako. Umako. Mabasa wako hapa. Ndio hiyo Mukua. Chukua hiyo. Komuthai Women Guild for the Mentally Challenged. Special School Komuthai. Kaboi School for the Deaf. Wewe ni nani? Komuthai Special. Na kwa nini hukuja hapa mbele? Taroka ni wewe. Angalia kama imeandikwa vizuri. Kaboi School for the Deaf. Na neigere. Emoya 261 negea 120,000. Nani anachukua zenye asichukuliwe? Gethega High School 610,000. Gateway Girls. Gateway Girls. Gateway Girls. Gethima Boys 195,000. Komuthai Vocational Training Center. Komuthai Vocational Training Center. Hawako ya 125. Any other for the local schools? Aya, tafuteni pahali msimame, tunaitana round 2. Scholarship. Scholarship, full scholarship. Ruth Wanjiko Kemani, University of Nairobi, 45,000. University of Nairobi, Anne Waithera Kehara, 8,000. University of Nairobi, Grace Nyambura Wanjiro, 10,000. Mount Kenya University, James Nyanjui, 20,000. Thika School for Medical Science, Miriam Mwero Jogona, 50,000. Gathirimo Girls High School, Alice Jerry Wairimo, 50,000. JG Kieraine, Alvin Mwamonyo Wanyoro, 40,000. Metabo High School, Amos Musembi, 50,000. Loreto High School Limuru, Anne Wangoi Gazingo, 50,000. Oriotekwe ese kiake ya scholarship. No gumikaja hemwanoge. Gethega Boys High School, Benson Shege Kogoro, 45,000. Angela Kiriaine, St. Angela Kiriaine, Blessing Jerry Joroge, 50,000. Wako wapi hawa? Wako wapi? Kujeni hapa. Basa naomba usimame pale kwanza, nitakusort. As your data. Shika hapa uwasort Mudhoni.
Wa Kevin kuja hapa. Ruth kuja hapa. Sort out this. Wale hawajapata, hawajaonekana kama wako hapa, mnirudishie hizo mimi nikae nazo. Nigetha hesia. Ni hizi ciana nyingi. Mundu agikoda ri guku na ni atumirwo message na arahurirwo thimo. Tutingetekera guthii uguo. Giriabu Girls High School, Blessing Waithera 45,000. Kiabu High School, Karebu Kiarie Kanari 50,000. Meru School, Charles Jenga Wangoi 45,000. Kejabi High School, Cynthia Jerika Mau 50,000. Na dirari ha 50,000 na agekira bank charges ya ciringi 544 iguru. Nigetha bank charges itikarie fees ya mwana. Ndi sawa? Kwa hiyo ndio 50,000 hena 544 iguru ma bank charges. Kaboi Girls, Christine Wanjiro Metheko 50,000. Mokua Secondary School, Damaris Wanjiro Wagenye 32,000. Abesa cia fegi iguru. Kaboi Girls High School, Daniela Wanjiro 50,000. Mobi Girls, Eunice Nyokaviwa Waboi 50,000. Gathiri Girls, Faith Osinde 50,000. Kerogoya Boys, George Irongo 50,000. OL Mogairi Girl, Harriet Wanjiko Gathito 40,000. Kaboi Girls, Irene Mwende Karaoke 50,000. Gethega Boys, James Jenga Mokora 45,000. Kiandare Girls, Jasmine Gathoni Waitherero 40,000. St. Joseph High School, John Roigo Movoi 45,000. Karima Girls, Joy Jerry Nyokavi 50,000. Kaboi High School, Kareb Kiarie Kanari 50,000. Gethega Boys, Joyfrey Kang'ethe Joroge 45,000. Larry Boys, Kevin Kiarie Kehanya 40,000. Iriaine Girls, Kelsey Modhoni Getonga 50,000. St. Monica Monyaka Girls, Liz Nancy Wanjiro Kahunyo 50,000. PCA Getuaba Girls, Lucy Wanjiro Wamboi 48,000. Gateway Girls, Margaret Nanzombo Anya. Gateway, Margaret Nanzombo Anya 50,000. Na nikoda kuona mwanosio kore hakuhe, nataka kumuona. Gathiroine Boys, Mark Joe Kiarie 50,000. Mokua Secondary, Marvelous Jimmy Ondiso 45,000. Mokua Secondary, Mary Wamboi Mokuria 45,000. Milka Wangari Wanjiro 40,000. Komodhai Girls. Kangaro Girls, Millicent Monene 50,000. Kaboi Girls, Miriam Waboi Kamau 50,000.